Pentecost program thlir tu te chibai vek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlir ni lo ngai thlang u hruai tu te rongbol na lo ngai thama saila executive chairman upalal zirliana chu cheoral bial inkhom pui man pui turin February ni somni pathum zir top ni khan sia chang company na jin chuak General Superintendent Reverend P. Lorin Omachu Champhai BL Missions Department man pui turin February ni somni pathum zir top ni khan jin chuaka inkhom puya speaker aniang Champhai BL Missions Department inkhom pui hi zote hmuna nga ani General Superintendent hi ana cham chungin ruantlang BL chung uilui chu hmuna Myanmar atanga ko hranmi ral tlante atlo bokang General Secretary Reverend T. Lalding liana chu February ni somni pali inrin ni hian Sen Van Hmuna School Survey nei turin a jin chuaka Mizoram UPC Education Board Secretary Upa Kel Sang Zuala na troi om General Secretary hi February ni somni paruk tho tan ni hian aizol alo let leang General Treasurer Reverend Zoram Thara chuan Mizoram UPC Day February ni som pakua chu zan lama ATI ya mangin zirlai tenen pathian bia khona annaya General Treasurer hi anupui na troi om ani General Treasurer hi February ni somni pali inrin ni hian West Phaileng ko rana pathian choi moina man pui turin a jin chuaka pathian bek in khoma thuril rongbon anei don ani Reverend Lalruat Fela Secretary General Missions Department chuan thuam pui BL Missions Department in khom pui February ni somni pathuma tangani somni panga chunga zuang tui hmuna nei tura ni zana tang khan thuril rongbon aneya pathian ni zan thleng hian rongbon na nei chun zomang General Sunday School Department Executive Board Member Tirau Vanlalhmachhuana chu February ni somni panga pathian ni mang hian Sunday School campaign le seminar nei pui turin ni o tlanga ajin bok kumsani somni palit chunga tana revival board in revival team alak tharte chuan February ni somni pakhat khan Mizoram UPC office conference hall a training an neya hehu ni Reverend P. Lorin oma General Superintendent chuan kai hruain puipa tele revival board member te hne na tangin fuina thunga ithak ani Mizoram UPC hnuai revival team le team speaker te chu Petera revival team speaker Tirkau Emmanuel Ramthar Ngaka Pola revival team speaker Tirkau Malsom Liana Davida revival team speaker Tirkau Arlal Biekdika Samsona revival team speaker Tirkau Lalsoma Boitlung Mosia revival team speaker Tirkau Zion Ramngai Zuala Nehemiah revival team speaker Tirkau Vanlalhmachhuana Esther revival team speaker Laltan Louis Ruthi revival team speaker Larin Chuang Namte General PWD Hruai tu te Upa R Vanlalhmachhuana President Upa R Lalropuya EBM le Tual Palar Hruai tlunga EBM te chu North Mualcheng BLPWD inkhom pui February ni somni panga pathian ni manga nei tur man pui turin an jin chuak February ni somni pasari khan Foreign Missions Board meeting nei ania Upa Silal Ropianga chairman ina kai hruai ni meeting chuan Myanmar Southern San State a missionary roi mek Reverend Dr. Thamuana chu roi chunjom le arela meeting chuan Pastor Zol Moisang chu Bangladesh area supervisor mo phurna la chunjom turin a ruat le a Bangladesh Pastor quarter sangmek chunjom nan cheng nuai thumpek remti ani bok Khotlang District Committee voice somru pakhatna mamit headquarters biakina February ni somni thole ni khan nei ania District Superintendent Thar Than ani District Superintendent Thar Than na hi Reverend T. Lalding liana General Secretary chuan nei puya Khotlang District Superintendent Thar Tan Reverend P.C. Parliana sarang bial tu pastor chu Than ni in General Secretary kai hruaina hnuaya church than na nei zui ngal ani Hemini hian District Committee chu thukhom ngalin kumsang ni somni pathum Khotlang District inkhom pui thlir let na le agenda chunglama kal turte zirchian an nei hengbak a hian kumsang ni somni pali district inkhom pui sairang biala nei tura thuril tu turte an ruat ngalani zirtop zana Tirkau Zion Lalram nga ya reng dil bial inrini zana Reverend HCC Lalthamuana din thar bial pathiani zinga puipa pathiani chanua upa si rozam vela kortha bial pathiani zana Reverend R Laldong liana cholmun bial te anniang member boral suna hun se Reverend PC Parliana District Superintendent ina nei anga moling khoma Pastor Vanlalhmachhuana mamit bial le rorele in khoma Tirkau Lalnun puya pachuaw damdiai mamit bial ten thuril rongbon an nei bokang Khotlang District Committee chuan kumsang ni somni pali district inkhom pui hi YouTube pa live a pek chu an rel bok
dampareng puya khotlang district in tirkau aro ilai chuan a hun a man zo to awangin rongbol tu tur lak tharte district in khom pui ro rel to te a bu siam te si thiang tirkau quarter sangna tur district chung bial tina budget semte chu khotlang district committee ro rel langsar zual te anni bial chung rongbol na lo ngai thak chun zomila mamit bial high school veng kaushana february som pasari indin zan khan mithar pakhat chu kaushan dang atangin upa jail rem ruata kaushan chairman chun mizoram UPC alom lut atuk ni som pariat pathiani apo mamit high school veng kaushana vek hian mithar panga kaushan chairman hian mizoram UPC alom lut le ani het hian kumin chunga mamit bial mithar lom lu zathi mi somni pathum anni mamit bial led te chuan february ni somni pathum atangani somni panga pathiani mang hian dap chu kaushan biakena inkhom pui vai somni pakuana an nei dona bial tu pastor Vanlalhmachhuana le ruat biak ten thuril rongbona an nei don ani kon pui bial zanlon preaching station a rongbol turatana general headquarters in a roi tirkau mal som thanga phunchong sai rang bial chu laklu na inkhom kon pui veng lai biak ina february som pasari inrini zan khan nei ania bial chung he huna hian kalan thalea phunchong kaushan atangin mi som pasari te chuan tirkau hian troi om bok ani Marthang District Revival Team chu khamrang hmuna rongbol turin February som pakua thotran ni khan an luta an rongbol na atang hian mithar pali chung ko khatte chu Mizoram UPC a lomlu anni na thial bial electric veng kaushana February som pariat pathiani khan mithar chung ko khat member parukte chu bial tu Reverend Kezoram Chanthangan Mizoram UPC a alom lut bok kumsang ni somni pali chunga na thial bial mithar lomlu to zathi mi som pani anni mualung thu tirkau tharlak lu na inkhom ai bok ko shan biak ina nei ani February ni som pasari indin ni zan khan tirkau kelal thansang chu mualung thu preaching point na rongbol turin pastor silaram nga ka ai bok bial tu chuna lom luta tirkau tharlak lu na inkhom hi upalal parliana bial chairman son kai hruin upa JH Vanlalhruata bial secretary ne na tangin ai bok bial din huntlang puile mualung thu rongbol na nei to dan chanchin report ngai thak ani he huna hian tirkau kelal thansang hne na tangin pathian thu chang ngai thak ania tirkau hi bial tu pastor in tong trai sakna anei bok ani tirkau kelal thansang alak lu inkhom hi ai bok bial chung thiak le falcon atangin mi engama zatin an man pui ani mualung thu preaching point hi February ni som pariat pathiani khan Mizoram UPC General Treasurer Reverend Zoram Tharan atloa tirkau quarters le biak inte amuna kala en fein kauran hoten en pathian biak honan nei ba ka income khom na te nein thuri rongbol na anei ani General Treasurer hi anupui zo sang zualina troi oma ai bok bial atangin bial tu pastor bial hruai tu tele tirkau kelal thansang aten an lo dong song ani February som pariat pathiani vek khan ai bok bial falcon kaushana mithar pakhat chu bial tu pastor silaram nga kan Mizoram UPC a alom lut bok lawara samfield chandrapur kaushana February som pariat pathiani khan lalpa zanria sacrament le kesil rongbol na buat sai ania no sen panhi pathian hena hlan ani bok he huna hian hindunu pakhat chu lalpa I suaminga baptisma chantir ania kaushana lomlu ani nalan kaushana po February som pariat pathiani khan naw pakhat bial tu pastor lalun tharan pathian hena alan boka pathiani zan in khoma mithar pakhat chu kaushan dang atangin bial tu pastor hian Mizoram UPC alom lut bok ani chaltlang bial missions department in khom pui vai somni pakhat na chaltlang biak ina thlung taka nei zo ani February som paruka tangani som pariat pathiani mang khan in khom pui hi nei ania speaker big om lovin bial tu pastor le bial chunga tanga ruat big ten thuril rongbol na anneya in khoma piang in bial chunga tual chung tin PYD ten zai rongbol na an nei thin ani chaltlang bial missions department in khom puya hian pathiani choma missions appeal nei ania pathiani chonu in khoma kumsang ni somni pathum chunga bial board kai kim te hna loman hlan na nei ani bok ani chatlang bial missions department in khom pui ro rel February som pasari indin ni leng in nei ani boka kumsang ni somni panga bial missions in khom pui chu ramhlun sport complex kaushana nga ani bial revival nei te missionary le chanchin thafam kim la hrelo te ta na chonghei tong trai nei te missions field ta biak in sakna tur budget siam te chandam na camping nei te general missions malak na a missions field biak in sakna tur kaushan in tina cheng somnga khon tur ti chu mei kumsang ni somni pali ral ma abo zui feltele kumsang ni somni pali budget te chu chaltlang bial missions department in khom pui ro re langsar zualte anni Mizoram UPC day February som pakua chu chaltlang biala alom na ur sun taka manani
Ramlun Sports Complex kausan te chuan Mizoram BC voi somsari pali na chu Vanlalhma alom na hun mangin dei thu cha chir chuan na te nei ania PYD ten fakna hlaramin kausan chairman tirkau H rong bolan thu hril rong bol na ania dei pol hian thingpui ruayan kil ho ani chatlang kausan te point Mizoram BC voi somsari pali na pol hian Vanlalhmachhuana manga he huna hian bial tu Reverend PB mulianan thu hril rong bol na nei ani Solmun bial PYD inkhom pui voi somthum na chu February som paruk atangani som pariat chung khan zaunuam kau ran biak ina hlo tling tak anei ani inkhom pui hi zirtop zana tranin fellowship program man ania hemezan hian tual chung sang sang atangin mitle beng ti tlai tak tak thir ho ni in unau palal ruat moya cholmun hne na atangin fuina thu cha ngai thak ani bok ani atuk in reni chuna ro rel inkhom an neya kumsani somni panga bial PYD inkhom pui chu cholmun biak ina an ngat kumsani somni pali chunga tual chung tinten thuthung lam hoi seminar neite kumin chunga cholmun biak ina bial PYD revival neite kumsani somni pali chunga tana Pentecost mei cher kopi somnga panga sponsor te kumsani somni pali chunga tan thuthungarin omnati thupuya manga lathu cham poim inzia siakte PYD day bial huapa mante kumsani somni pali chunga industry ko ran biak in saknatlang bial huapa neitele kumsani somni pali budget te chu an thure langsar zual te anni February som pasari in ni zana tanga pathian zan thleng khan cholmun bial PYD inkhom pui hi revival inkhom anei chun zomania bial to pastor le ruat big te thuril rong bol na anneya inkhom puya hian general missions le foreign missions pual tholom appeal na nei ani bok cholmun bial PYD inkhom pui hi general PYD hruai tu te secretary unapa John Zau Thansang ale treasurer tualupa Vanlalhrin lianaten an man puya General Sunday School Chairman upalal nun tluanga changte le Vehicle Board Chairman upa kelal than tluanga ten an tel pui bok ani khozol veng pui bial LED inkhom pui February som paruk atangani som pariat chunga khozol lungwar ko ran biak ina nei chu tuang taka man zo ani inkhom pui a hian terkaumal som liana chu speaker ania inkhom pui tran zan hian tual chung tin report ngai thak ni in speaker hne na tangin pathian thu cha ngai thak ani February som pasari in rin nia ro rel inkhom an neya kumsang ni somni panga bial inkhom pui chu muncheng ko rana an ngat inkhom puya palai kumsom sari chunglam te choi moina thilpek hlante pastor quarter sa furniture da te general LED atanga thu local chung ko mai cham seminar bethani pual tholom khon le inkhom pui lian puala tholom la khom te chu chak taka bo zui an rel boka inkhom puya hian kumsang ni somni pali budget an pass bok ani khozol veng pui bial LED inkhom pui hi inrini zana tanga pathiani zan thleng khan revival nen hlim taka man ania bial chunga zai thiamten inkhom a piang in zai rong bol nan nei ba ka tual chung tin LED ten leng khom zai mangin inti siak nan nei bok ani zema bok bial LED inkhom pui February som paruk atangani som pariat pathiani manga zema bok ko ran biak ina nei chu tluang taka man zo ania inkhom pui a hian speaker bik om lovin tual chung sang sang LED member ruat bik ten thuril rong bol na an nei inkhom pui palai ten February som pasari inrin nia ro an rela kumsang ni somni panga bial LED inkhom pui chu Falkland ko rana an ngat inkhom pui thleng tu pui na ti san te kumsang ni somni panga bial LED inkhom puya Bible quiz nei te kumin chunga bial LED revival zema bok biak ina nei te kumsang ni somni pali LED day lomna bial huapa Vanlalhma zema bok biak ina nei te kumin chunga cancer foundation a bial minga luan chuate kumsang ni somni panga LED inkhom puya kumsom sari chin palai te hne na choi moina thilpek hlante general LED atanga bo zui ngai te chakzoka bo zui tele kumsang ni somni pali budget te chu zema bok bial LED inkhom pui ro re langsar zual te anni Bethlehem bial LED inkhom pui voi somthumna Bethlehem vengthlang ko ran biak ina tluang taka nei zo ani inkhom pui February ni som paruk atangani som pariat chung khan man ania bial tu Reverend Sila rem sang ale bial chunga tanga ruat big ten thuril rong bol na an nei pathiani chama missions tholom appeal na hun man ania inkhom puya hian leng khom zai in ti siangna nei ba ka Bible correspondence kumsani somni pathum loman semna nei ania bu fai tham tha te hne na loman pek ni in inkhom pui palai kumsom sari chin te hne na choi moina hlan anni Bethlehem bial LED inkhom pui ro rela chuan kumsani somni panga bial inkhom pui veng hlui ko rana angata bial LED seminar kam revival nei te bial LED minga cancer hospital a luan chuate Pentecost mei cher bial LED minga kopi som pali sponsor te general LED atanga thukal ni leng tong trai na bial huapa nei tele
kumsang ni som ni pali bial budget te chu bethem bial led inkhom pui ro re langsar zual te anni agartala bial inkhom pui po february ni som pasari le ni som pariat pathian hmang khan chample ya tluang taka nei zo ania inkhom pui a hian upasiam lena darlong district secretary reverend a Vanlalhmachhuana riang le tirgau amarendar de Burma district chairman te chuan thuril rongbon an nei ani bong kon bial eden thar venga february som pariat pathian ni zan khan kau randang atangin mi thar chung khokat member pali te chu bial tu reverend siram sang voran mizoram pc alom lut bong kon bial pi wedi inkhom pui voi som ni pakuana february som paruk atangani som pariat pathian ni manga eden thar biak ina nei chu ti sale tharawa hlok taka man ania speaker mal om lovin bial chunga tanga ruat bik ten thuril rongbona an nei bong kon blp wedi inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni panga bong kon blp wedi inkhom pui chu bong kon salom biak ina angat bial huap seminar kam revival eden thar field venga nei te bial minga thisen pek te mizoram upc literature and publication board ina ti chuwa le khabu pariat chiar chuak te hne na loman pek te kumsang ni somni pali chung hian bial huapa eden thar muna fellowship nei te kumsang ni somni pali chunga mission support nei tele kumsang ni somni pali blp wedi budget te chu bong kon blp wedi inkhom pui ro re langsar zual te anni bong kon ko ran chuan february som pakua tho tan zan khan mizoram pc dei lom na hun an manga reven thang lian sanga ati lecturer chuan he hun himan puin thuril rongbol na anei ani leng pui bial missions department inkhom pui voi som pakuana leng te ko rana hlim taka man ania pastor lamanga izuala gauhati field pastor to speaker ani inkhom pui a hian leng pui bial chunga train palai kal khom an thalea inrin ni arorel inkhom an neya inrin ni zan atanga pathian ni zan thleng khan revival program an man chun zom ani leng pui bial missions department inkhom pui a hian general headquarters in dilzo ko rana rongbol tura aroi tirau felna len chu moya lom luna inkhom nei ani bok ani february ni som paruk atangani som pariat chung khan headquarters bial missions department inkhom pui voisom ni pakhatna headquarters ko ran biak ina nei ania bial tu reverend h lalron kima bial secretary le tu chung sang sang hruai tu ruat bik ten thuril rongbona an nei headquarters bial missions department inkhom pui a hian pathian ni chama a missions bual tholom appeal na hun man ania zanin khoma foreign missions bual tholom appeal na nei ani bok ani headquarters bial missions department inkhom pui ro rel na chuan kumsang ni somni panga bial missions inkhom pui chu sai khama kon ko rana angata kumin chunga bial missions revival samtlang hmuna nei te speaker a reverend lalruat fela general missions department secretary missions field biak in sakna tur ko ran intina cheng somnga april thachunga khonte mission support campaign tual chung tina nei te kumsang ni somni palia bial malang na gospel camping nei tele kumsang ni somni pali budget chu headquarters bial missions department inkhom pui thure langsar zualte anni Nagaland field Kohima a Mizoram pc ko randing thar pathian ne hlan na le hon na hun february som pariat pathian hi khan nei ania he hun hi Nagaland field board member ten telpuin ko ran thar lan na ba ka quarters thar hon na field pastor in ania tlailama kal khom ten ruyan the ngal ani Kohima ko rani february ni li kumsang ni somni palia din ania member som thumbor vela bultan ni in pastor ramhing thangan athut chil mek ani Uttarakhand State Capital Dehradun Mizoram PC Kaushan piang February som inrin ni khan Delhi Kisan Gar Kaushan chairman upake Vanlalhmachhuana te Dehradun khopuya hian kalin UPC member ni sa tenen inkom hona an neya atuk ni som pakhat pathian ni khan pathian biak hona tenein mi som ni chuang aning khoma pastor Vanlalhmachhuana le pastor Kokolalmal soma Central India supervisor te chuan he huni an man pui ani Kaushan shuai tu tele Dehradun Christian omten hun engemachen inkom nan nei nuwa Mizoram PC din anita a Kaushan shuai tu turte po hemini hian ruat ngal ani Kohima Kaushan te hian pathian ni atang hian Kaushan chairman upalal thakimate ina inkom na an nei ri don ani Kortha BLPYD le BLLD ti chuan February ni atanga nili chung khan West Bung hun Kaushana join inkom pui an neya reng deal BL tu pastor Jesse Vanlalhmachhuana chu speaker atanan mang inkhom puya hian PYD ten thupuan bu mangin Bible quiz in ti siakna an neya LED ten lengkhom zaile chang in soi siakna te an nei thung ani inkhom puya nei chung hian pathiani tlaya mual inkhom nein thuthung puan an nei boka pastor Jesse Vanlalhmachhuana rongbona nei chunzom ani kortha BLPYD ro rel na chuan kumsang ni somni panga BLPYD inkhom pui chu korthe thoveng Kaushana angata
pastor quarters budget da te kumin chunga tan thatin PYD income zan hnin a tholom bethani chiran som pula da te Mars nili PYD day den chena district hospital mamita blood donation camp nei tele kumsang ni somni pali BL PYD budget te chu kortha BL PYD income puiro re langsar zual te anni ni otlang BL LED le BL PYD join income pui February som baruk atangani som pariat pathiani mangani otlang 3 kaushan biak ina nei chu tluang taka man zo ania income puya hian BL LED le BL PYD hruai tu ten thuri rongbol na an nei February som pasare inrin nia asan ve in ro an rela ni otlang BL LED income pui chuan kumsang ni somni panga BL LED le BL PYD join income pui chu lungzar tum kaushana an ngat kumsang ni somni pali chunga tan pastor quarters fana cheng sing khat da te kumsang ni somni pali LED day BL huwa pa man te general LED atanga thurel bo zui ngai te chak takati lotlin tele kumsang ni somni pali budget chu ni otlang BL LED income pui ro re langsar zual te anni ni otlang BL PYD income pui ro re na chuan pastor quarter fana cheng sing khat da te BL sum tuak nana thlakata voi khat fe chuan nei te BL huwa pa mit nei te income pui thleng tu pui na ti san te le kumsang ni somni pali budget te chu an pom ani Imphal biala po February som pakwa tho tranzan khan Mizoram PC dei lomna income ur sun taka nei ani Elphai ko thi Manipur buaina awanga inkana mun frontline nima se kaushan te chuan pathian bek income an thul chuang lawa Mizoram PC dei po hi zan lama alomna income ania tirkau marshal s ngai te chuan thuhri rongbona nei ani ke tuikun kaushan te ro chuan anram buaina awangin khuan chu san veka saper maina le relief camp sang te omin saper maina le gamnom huna te pathian biak ne income athei angin an nei thina Mizoram PC deya po hian bial tu pastor PC la lian sanga kai hruain ein zalen kem gamnoma tongtra income an nei ani reng dil BLP wedding income pui vai som pani na chu February som paruk atangani som pariat pathiani mangkhan kan mun kau sana nei ania palai riak lut an thahle income puya hian terkau PC mal som tluanga na lan chu speaker ania BL pon dar choi atangin mi som chuangin income pui hian man pui bok ani reng dil BLP wedding income pui ro rel na chuan kumsang ni som ni pali chung hian dar choi muna BL pon fe chu an rela kortha BLP wedi te den BL thum join revival nei an passbook BL minga ATI alon chuate pastor quarter sa bungro thar da tele kumsang ni som ni pali budget te chu reng dil BLP wedi income pui ro rel langsar zual te anni darlon kaushana February som ni pani zan khan mi thar pani BL tu pastor la lompuan Mizoram PC alom lut ani sarang BL West Serzol kaushana February som pali ni lai ni atang khan LED te buat sain crusade revival nei ania tirkau Michael laram chana zeptha revival team speaker chuan rongbol na nein helhimna atang hian February som pasari indin ni khan uparau khumate chung ko chuan ran tarin pathian choi moina an neya tirkau Michael laram chanan rongbol na nei chunzom ani sarang bialdin tharkau shana February som pariat pathiani chanu khan missions department malang nain thuthung puan namual in khom nei ania reverend sai enga sailo ATI lecturer chuan rongbol na anei reverend sai enga sailo hian pathiani zan thleng khan din tharkau shana rongbol na anei chunzoma hemi zan hian mithar pakhat chu kaushan chairman upala ram chanan Mizoram PC alom lut ani Mizoram PC dei February som pakwa chu sairang biala po alom na hun man ania zanlama kaushan tamzok in income na nein thingpui roi an the ani February som ni thole ni khan sairang BL LED income pui ro rel bo zuin din thar LED te chuan ATI a chome thanem tak an da bok February som ni pathum zirtop zana tang khan sairang BL missions department income pui ngal chom huna nei mek ania income pui hi pathiani zan hian a triakang sia BLP wedi income pui tluang tak nei zo ani February som parukatangani som pariat pathiani mangkhan new si ha kau shana BLP wedi income pui voisom ni paruk na hinai ania income puya hian pastor F lal thakima BL tu pastor le BL chunga tanga ruat big ten thuril rongbona an neya BL chunga zai thiam ten zai rongbona an nei boka thu le tharawa hlok takin income pui hian mangani si ha BLP wedi income puya hian pathiani chanua bible quiz lo man sem ania kumsani somni pathum chunga bible ral chan chang tu te hna lo man pek ani bok Indrinia rorel palaiten rorel income an neya kumsani somni pali chunga missionary support nei te ATI puala luan chuate leadership ti thupui manga BL huap seminar nei te
kumchan ve bial POD meet nei tele kumsani somni pali budget te chu sia ha bial POD inkhom pui ro re langsar zualte an nia kumsani somni panga bial inkhom pui chu phura kaushana nga ani sia bial POD inkhom puya hian ramthim appeal na nei ani baka general missions pual tholom la khom ania phura hmuna rongbol tu thla na le atharlom lu na nei ani February som pathum thole ni zan khan sia bial chung phura hmuna general headquarters in roi tirkau kela thansanga chu awm hun chung tur alo top tak awangin bial minga thana hun new sia biak in an nei ania he huna vek hen general headquarters in phura hmuna rongbol tur ada thar tirkau nun cheu thanga laklu na nei ani bok upa zirdu moya bial treasurer chuan in khoma kai hruaya upa sila ro puya bial chairman in thana thucha asoya bial io in upa eflal du sakan thilpek hlanna anei ani tirkau chuak tur hi bial department tual chung le mimal hnen da tangin thilpek hlan ani boka hemizan hian apola tholom la khom ani bok general headquarters in phura hmuna rongbol tu da thar tirkau nun cheu thanga laklu na hun ser hi bial tu pastor eflal thakiman anei zo nuwa tirkau kela thansanga kalchuak tu le tirkau nun cheu thanga rongbol tu thar ta hnen da tangin thu soi ngai thak zui ani February somni thole ni khan new sia is true biak in tur ban phun na tlang nei ania pastor eflal thakima bial to pastor chuan pathian hne na hun te hlanin biak in ban phun na tlang hi nei zui ani sia bial chunga tual chung then khata mizoram ipc dei lom na man ania kaushan tamjok te chuan zan lama pathian biak in khom an nei new sia phura le new sia is true kaushan te chuan dei pual hian in khom na an neya dei thu cha te chiar chuakin kaushan history lam hoi sarmon te ngai thak ani lungle south bial eleding khom pui voi somni pasari na February som paru katangani som pariat pathian ni manga thangpui kaushan biak ina nei chu tluang taka man zo ania bial tu pastor lal mun hetale bial eled hruai tu ten thuril rong bol na an nei in khom puya hian pathian ni zinga mission sapil nei ania pathian ni chanu in khoma bible ral chan le bu fai tham thaloman sem ani bok ani February som pasari in nia rorel in khom an neya an thure langsar zual zinga kumsang ni somni panga February pathian ni voi thum na manga chan mari kaushana bial led in khom pui nei te rasiveng bial led te nen joint revival nei te led day march som pani bial huwa paluang bol man te civil hospital lunglei pur fana bial led te luan chhuwa te tharau bo nu nei na tur program siam te bible chiar chuana nei te le seminar nei te atela kumsani somni pali budget an ruam han bok ani lunglei south bial led in khom puya hian pathiani chnuwa mithar pakhat lalpa I suamingin reverend lalmun ngetan baptisma achantir ani February som pakwa thotani mizoram ipc dei chulunglei south biala po alom na man ania electric veng kaushan de chuan zan lama in khom na nein bial tu reverend lalmun ngetan amhan puya lunglon kaushan de point zan lama mangin reverend ro chunga sailo chuan thuril rong bol na nei ani farm veng kaushana po BYD le LED te chuan ahu hovin in khom na an neya dei thu cha chir chuan ate nei ani ramthar veng kaushana po mizoram ipc dei chu zan lama alom na hun man ni in thingpui ruai an kil ho ani February somni thole ni zan khan lunglei south bial media and documentation committee chu upati lan mangai zuala te in electric venga thukhomin kumsang ni somni pali chunga malak na tur sang te an soi ho ani durtlang bial missions department in khom pui vai somni na tluang taka man zo ani in khom pui hi February som paruk atangani som pariat chung khan mel nga biak ina nei ania bial to pastor lan mun thara le ruat bik ten thuril rong bona an neya mission appeal in khom puya nei ani baka zai thiam ten in khom apiang in zai rong bona an nei thin bok ani durtlang bial missions department in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni panga bial in khom pui chu durtlang mual veng biak ina angata Sinot Hospital a charity fund pekte rorel na sangzo ka thlen turin general missions conference a bial missions roi tu te thutna big siam nero se ti rod na an pas boka kumsani somni pali budget an ruam man bok durtlang bial missions department in khom pui hi pathiani zan khan a triak ani ole khatizong kha kaushan rong bol na chanchin kan thlir le ngai thak thai te chu ani e